ole chi bai vek ule tun tum chu phone khoi la ya fakna lo lang thin ti re dan chung chang i han soi ve thung te ang phone khoi la ya fakna lo lang thin hi anin om le maya WhatsApp online light in mo Facebook online light tin YouTube in light le game khel light in fakna lo lang thut thuta second thum linga vel nga phot lo chuanin ati top na mai tura lang tel lova tin kha fakna kha inga tanga lo lang nge ti riat theina turin information in tura ommi lo boka hetiang fakna nin omzet mai ti top dan chi rang rang te i han bi chiang te ang ama sabera chuan chroma ilu tanga chroma khan ilu tanga chuanin laya .3 hi han metanga chuan settings a ilu tanga chuan toi chho zelanga site settings ti a hen ilu tanga chuan in toi chho lenga ta hian pop ups and redirect ti hen ilu tanga hei hi allow in on chuan ti hian ain allowanga hei off ang hei hian in chrome atanga pop up ads le katiang ron redirect tur kha allow block don ani ta hian i han metanga ti khan in off don ani chuan an noi chi khan ads ti a hin lut lenga chuan hei po hi ti hian alo omanga i off lo ni chuan ads kha ain alo anga mami ang bok khan ti khan yan off anga chuan ads kha ain block lo ni chrome atanga tiang fakna lo lang thin kha tatang khan i block do na ni katianga iti nu po a ala re lo ani chuanin i phone settings a ilu tanga phone settings a ilu tanga chuan i application om khom na khan ilu do na ni apps tin omaka phone a chuan ta hian an lu tanga chuan ta khan i application nei zong zong kha alo langa chumi jinga chuanin application icon nei lo le ming nei lo alo om chuan chu tiang chu i zonga nga i mu chuan i an install ang to phone a chuan apps a kan lu ta chuan hei app management te han kan lut lenga chuan heta hian application nei zong zong kha alo om khom ta henga hian uluk devin i application list khain enanga application icon le ming nei lo emo ming le icon po nei ve thosi amai ro chu i phone ina chom ni lo le kha application i mu ngai lo le i man ngai lo i app drawer lang si lo ang chi kha alo omani chuan i uninstall anga kha fakna keng tel tu apps kha ani trina atlang puin kha i uninstall bok don nia chutianga iti po ala re lo fo chuanin play store ilu tanga play store chuanin play store khan yes file explorer ti izongang hei hi i han tai panga chuan aini a hei hi application ni i install anga chuanin na ke chuanin khatiang fakna om chi kha kan elo wangin hi kamamo kher lova chuwang chun ka install kher lo mayanga i install anga chuan i han honganga app tia khani lu tanga chuanin ama kan soi to ang khanin khatiang application ming le icon nei lo emo ming le icon nei po ni sela i app drawer lang lo le i phone chom ni lo ang chi kha lo omni chuan i uninstall anga he yes file explorer tang hianin khatiang application
adum bi ke mo ming le icon nei lo emo kha I hmu chuanin I uninstall don nia tin chu baka chuanin ati dan dang le chu Zender application inei ni chuanin Zender a khan I han lu tanga heta hi Zender application khania chuanin ama kan soi to ang khanin khatiang application icon le ming nei lo ang chi kha emo a blank application a blank top alo amang chi kha I hmu chuanin yan install buk anga chuanin I phone a tianga I phone khoi la ya fakna lo lang thin khatiang kha alo re to ngei abai sei omani ole khati kha phone khoi la ya fakna lo lang thin ti re dan chi rang rang te chu ni a clear to 10 he video hi in lo tangkai puya ino hlok pui ngei ka be se ya in zawa in du sakna alan chewani